Ole te lo se vai nga po le so tai au po tala tu tai au. Ole a fa manino atu ai se tūlanga ole ata o toa i le matou case. Lau case lea ma le unga le isini. Olo o fa mautu lava ma olo o fa ngā solo lava i toi si ui. Po le atonu le vaenga ole ata o toa iai. Na paule vaenga e mawhai ona o whai atu. I le nei taimi. O lai ua matua i nau mai lava. nau mai lava i le whamasinonga. O te malanga atu i Samoa il mato whamamua le suru walu. E o i tutongi ngā olo pa sese ma le accommodations o meu te no foi. Ia. O se mea maanga ia. Pero whatu le atuanga o le whai unga o le awhai. Ia. O le a finalize mai lava e la legal team. Ia. Me se foi o se finangalo e ta oto ia ile maua. Ia. O le tina o le ainga. Ai o a weke i ro vai ku ngai le makua i ngau mai o le makanga ruenga o whamasingonga. Por official whamasingonga. E ko kongi roro pa se o kia waku wai, they can do that. Even the accommodations ma mea umalava. Even o roke ngai i America le taimire nei. They've offered to bathe o kia waku wai ngai Hawaii Samoa. Ia. O le la ele i ta oto le lei se fai unga, to be honest. Te loe mai a fo i langa o le kauwhi SSA i o le kaimi. E mafua i ona tau whatali suta po time. E karangoa kua i la ulo i Samoa. Ia, ai mai se ala o liko team i Gimsila. Ai ua ngofo mo kango sa ili. Penga i ese case whape mua nga offer mai ai ia la umalanga atu to pay for my return ticket, to pay for my accommodations. Yeah, I may say for ile kulanga ole from Bofeale accommodations you can go for from there to the court back and forth. Yeah, ole aka ofisi skala mo sisi kaimi. Pa sune kaunga whailoa ku se sorve a sorge. Pa au ke ufofa mo mafafope. Wow. Ole apili. Just so you guys know. Ole ai olo whaangonga ke lea e waku. And I must say this. Ole ke lea olo whaangonga mai ko kongu ole official lawyer sili. Ia e kawala ko se kasi o loia le walanga ele a fia le when I mentioned official lawyer sili. Ia e o ko meki aka ko mafau le fionga ia maunga precious but no ele o deal mai ma ko maunga. O le sunga ia fesili le Timothy fesili le nga le deal mai ko kongo official lawyer sili. Ele o precious. O le ke le o lo whaangonga. Even for life at fonga mai for ia la ulo ia le fionga ya mangele leo nei Samoa. O koe ku ua se siku. Ua pei wa ole ngia ua le official le loi siti. Ia. Ua ole ngia ua le au vaenga. Leanga ngala ko fai mai. E mawhainga apili le fai unga le alo sela ia wala kui Samoa. So nga uma kukarangoa. Even till now Samoa, it is a public information. Even till now, ele o releasing a menga elo sela langa written decision. The written decision ele nga tan 2 months ago. Ua fiu le loia le makoloia malauloia e kaua mo ma aski ai. Fa mole e need langa written decision in order e failai le apili. Until now ele o mai se mea. O le written decision mua le ngei. Wa le wa out uma written decision o le case ko e lupe o le case uma. Pa wa ngei o la case. Ele I ko laulaua.
a o lea e kaua mo o lea langa ule mwhai se apili a lea la kongwanga ule mwhai eiwa wa ngongo kia lima o la fionga ya mangeli wa ngongo kia lima o la ku official o yei Samoa onga e o mai le so la ka o fia pali ilo sela wo le ilo fa masingo le pole a sanga fa ku ya o obvious here. It's so obvious. And do you know why Samoa leanga o la ele fia leanga ngo exposinga le kong karaki along ko lua leanga fau le farpui kang malala mongku olong ko lua nga le uso kia la vea lea fo ile si farpui le o kikangi o le winga le fa koi whatever 2 months now akawa mo wai se au mai langa mo mia le mai o le written decision mangku o manga mai langa verbo ya I need le eloia ke longa ko ke le au ko sir fia mele so e ka kaunga mai le written decision se sila ai ia la uloia I lenga ma vai nga e ka kaua or ka kala le o team facility le fa ko le fa ke le ro fa ngau le mali na I yo le mai ai le fa ya le fa unga o I wo lo something smells fishy. Yeah. Na foi mo mau le la foi nga ma ka ngo ma ko ainga. Fa sa wa le fia ki ngo ainga. Le ngo upu ya nga fai mai. Iwe, mai seta don't worry. Wa foi ko refuse la va le mele la lo ya. Ngo refuse. La nga le fa kulo wa le fio ngo ko ya fia. Le mea kongula le sa mo le nga ko fe mai ai ngo upu pole mai ai. Le ngo kupu. Le mea kongwa lea at first ngo mga suila uloia ai le karia inga lo sela pari manga o ai ku o no Leone's got nothing to do ke le o fa ya kwa si ko fini fio nga mangeli le nga e yei kanga ka e haya ku langa authority le play dirty. That's how I feel and that's how funga le wala fo nga kilo le makodi ko teaming usila la ko finga nga power me nga wer ka kare le ufa kwala ukala mo mentioning nga kunga la nga anga o le ka ko winga le au mai nga team of FIFA mai mali okay loa ai fa okay loa fo ile le okay agree e take e fai pe kamai ka ya leone la okay anga makwa ke e ala ulo ya ngusila kele nga kia fo inga makwa ke e ala la uliko team ngai sir fia fo es elo ya Samoa ma lo ya ngusila ngai fe se inga o karngwanga ya nangol mela le la kupu ya ko ngwa kupu me nga fa fe ele o se fa fe se vai o se case o le fa fe ile le sa o me ai miro mai kua e kanga kai ro ke mele o mana tu ora ke le a cosa pengo fa ola decision le adu sa mo ma le adu I think it's either tomorrow or maybe Friday morning or la fa ya ko la live mo fa ilo ko a o le wo valia ko e silfia la nga you deserve to know por me ma fu ang ngai me ngai ke u ke alu pe o ke le adu ai e mangi ngoi ma ko vai o lea la o sau ngei le dire o fesili timo fi fesili mai ava ma karo sanga mai ya ulo ya nyusira mali dia aver fa ko kuanga ya leonge e ka avere ke isman ko nga ngo refuse ulo ya mai ave a o le ale me yai le wa agree ya ko official lawyer sili le dire official o karkala they even written email le wa agree ya ko official lawyer sili a mai ya fa unga a Rosella decline AVL asia ta fa pela ku Samoa le wo okay le official lawyer sili apili yeah or mako that was the plan also kwa and they knew ngaka umaya ela uroya eleone ya kia ngaka umaya lava ya kia after le la ko mention leng fai ngonga iloa through her experience ngonga la ngonga ingai
e ke enga e Rosella la ua apalai aku e faile AVL vai e kalia o mai si witness le fafo including so nisle le fai e kara le anga ngi vai agree uma e fai aku AVL ai manga au kera nga o Samoa o leala nga kau uan mele nga masalo ye loia e decline lo se la ia le application la karsanga e fai aku AVL o leala nga mako alu ia le ape fuenga nga decline na karsanga lo ilanga written decision ai fai la le apili ko apili e ave runga apili le anga o le mema fai nga happeni lesi case nga fai nga handle le vui Clarence Nelson. In fact nga osia kia through my lawyer there's about 4 cases like this langa allow lunga le apili nga kalia le Supreme Court ai peikai nga umanga sau fiu e kaua tio now right now lo karmo aku ke roa awa nga la ulai foi la publica kur kemingi ke roa la va venga nga ya la nga ko release mai nga written decision po ua va ku fa fonga la ku wai lunga nga o le usiringa pisi e ko kongiro pa sese offer mai la accommodations nga happen mo se me fa pia o ko si sila sa moye le ala wa uma mai ngai la wa ngofo decline le ala wa fa sanga ku roila uloia apili lo me pe mo fa ko apili lo la ngor ko kala nga fa ma even le official attorney general ara fa sanga mai le team facility ma au mai le case le fa mai ya mali la nga wa va ya ku ngai decision e fa nga ka nga apili Allah ko ke rori la kala la usuma di facility team ke ro e fa kwa e pepelo kan fa kwa e pepelo nga finga we lo ya le ne o fa sa ke ro fa kwa ora pepelo nga we lo ya ma e professional lo ya ai o ya o fesi poro ka nga o mai la pepero ya e ka sia la upupula ku vai lenga ora ukarango mai au I media uloanga o ele sile ke ngau ke la ku Samoa lenga fo nga faila uya o ma ho usu e ma o ko uma le aulang moanga ma le aulang mea maka ma le aulang mumu o uma ya ai nga o fakari leanga o ako upu e ka ua mio kongi ngai o ako upu foi e kausa lai ngai leanga ngo whakarikari ai nga o iloa I knew from the beginning o kere trusting am sesi oko ya fea la le apili nga e pisa ingi fea le apili nga e mai o le ua kei vele office of the attorney general le green light e apili la menga ele fai mai ai e maybe or maybe not maybe or maybe not ele mafai so then from the beginning e alua ya fo kuanga lenga yo e fai ya fo kuanga lenga fo ko ya uloya e sui la uloya Samoa ai nga mafua onga o lo la lango ma ela ua mai fai mai se au pupuli o upunga ngai le imedi mai uma ka ngo ko mai se fa kilo la langi la imedi ngai awale pole at like if karangoa mai au loia ni usila malia mai anga o va ver kaimi ai malia mai sai ni le ha be le ai a fa va kulo e le kalia inga den ka ko piringa lo le o ke ya kule attorney general le official attorney general e appeal decision anga umanga sa ole ruling a Rosella le kalia ai ko sa ole I made for me we're still waiting for I shall kalia team for my after having a look into the blah 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 o mo foi kasi sila KC blah 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 it's impossible to appeal Allah ai pasi mai mare polo ai so mai markama ai moku mai ruma markama lo ai fa mai but we will offer the court will pay for everything
Loli, o fasi leva ngo ai loli. O fasi leva. Ele koe whapelea o se fasi loli. O fasi leva ngo ai loli. Ya, whafkaise ne rita. O whai ki leva kene ngo ai loli le mele, ele koe kau whapelea o le me o le loli. Ya. O inga la utala. O mea ia le uke ngofo. Ua lava ngei mea ua uluai. Le plan lai ka penga mai moa o Samoa. E re o avakua kusa kou ke le o ngau e avakua. Inga ia maua se kali o le nguku le hanga o le ngari ilea. Wai le ingi la evidence. Le ua uloa. O le ua uloa e le ingi la evidence. Yes. I already knew that. E le ingi la evidence e proof mai ai la kala nga fai. E nga o le video, e pau fo le video la ile la video. O le video nga hau lengo ufaya mua ma me umalengo ufaya fekwe. Po wai kanga kai ufaya mea ia. A fayo ngisi oro wa inga ma. Kanko fo a e fa alongo ro inkala fa pege. E kere mua e masaro saro inkanga kai kere iroa. E mua e masaro saro inkaka oro wa inga. Le au loko le anga. Le au maa ki kiva le engi mea le e kuki fefe wai. Wafo ilanga e ola maa ki kiva yama ola loko le anga wawa i mai fa mangu yanga le akua wa mai si urupo. Ki ale u feika mai maki ngā loko. Au kaka oro wa inga. O inga lai mafu wai. Nga paunga lako kama evidence ngai fai mai. Ya aile se mea wala ngai le u. Ai kousia sila le public mai o le fia fongo koe. Kua i fia fongo koe. Kua i fia le ala le pule. O mea uma. Now let me say this. Awai mawhain ko fisiti. Ia e roa lai oe. E le sa o ia. E lau ka lera o whakura o kala. Wala ngai e whaka ka oro a inga e karangoa me whapea. E oi. A whapea mai a whaila ke roe oe. E le se au puru kalame ia nga whai ai. I le fongo whaavai a. Wale mea ngā lai kangi mai fongo koe. Whai mai ua maa whai aku. Nga saingi e ia lea. Are mangingo ia. Anyway. E mawhailanga e mawhau whapea. Wale ke mai mua mai e ke whapea. Ia ai roa alai oe asiata. E le se au kalanga ma whasara launga nga whai. Alu pesa mo ala alo su ela mi o kongo. O le mele. Now. O fea la le me ka ora mi o kongo ora o fasiri la whapea o ngai ki fasiri whapea. A whai ke mga au ke alo su ela mi o kongo. O le asa mi o kongo e maua pe a whapea o lai kau pule le wakunga o au. Inga ia ka o fia aire por kalame unga i koe whaia. O fea la le mi o kongo e ka o koe ngā mea. Nga a mai e le atua le mawhauwhau. E mawhauwhau wai maripoko i whai unga i whai. Ia. Nga a mai e le akua roka mawhauwhau. E ke vai kongu i ngā i po fia kongu le mea le la kupu. Manga kua mai. E le o se suenga o se ami o kongu a le akungu urmako keisi le whai malunga rilea. O le ki ngā so o ukaringa le pisa so o i le lau o ia mea le whamai ai lau me mei. E le moi. Ai ongo le whai so o. E nga mafua i longo ukango e ave test. E o mai mangi la approve o mea ia. E le o se suenga o se ami o kongu o le akungu a koa le ai. Ai ua au wala mai i le mafau whaunga i kau pulepulenga lai kua. Ua mawai male avangoa se eva koele ilea e loka i Samoa ma pēna i malanga purkalame o lea ua auloa umaa mea ia ko ki kau pulpule. I know that ko ki lor mafuanga e le ngaka o le musunga le nganga pa ia ai uo mai aka ngaka ngai kukongo le whamasingonga o mai aka u mai akia au ngai ngalo ia o koe kele u ai ngai kukongo le whamasingonga Rosella Pari au ngai ngalo ia o e kele u ai ngai kukongo le whamasingonga. E peia o le liki o meia liki mai ai mea malo. Lele e fiwan pale mia su e liki ai aso uma. E whapea ngā uma fo ilo fiu e ke sui.
o le liki mai au kala o le liki uma mea ko fa makara e liki le anga nga o mea liki a awalangi e fa apia e le o mai kala ngoa nga kangaka la e fa alongo le anga ile o kangaka uma e corrupt nga le ai ma sesi la ukala le e le ai ma sesi fo ile le ua amaisa nga faukuanga ya kia a mea ya kangia mai ma faukua mai au kia rusa mo ngare kasia nga mai lang faukuanga ya kia ngare kasia nga mai lang faukuanga ngafi ya kia au ke rola ufai roa kuya au kule so kaya au ke me fela ufai umpa lala nga kasia nga a o loia me uma la marko akele ai ngare kasia nga mai lang faukuanga ngafi lo winga la nga le ke fai ko ai ele ika o ko lang ko mus fai uma la ua makua fa alo mayala ko la ua mayala ko so e mafai o nga o walu se ikau fa maria ai la manga o nga o isi e fa mai alu la su era mi o kongu ia fongo ko e ma ele se mako fa nga mi o kongu ma se fongo ko e ma se ri mongi o fa ia ai o nga o le fei ka fa anga fai sa o fongo ko e la mi o kongu e sa wa fa wa ulanga kangi ngi usila pe o me fa o mai pei kai o le nga sa ngi usila e tae o le kua e le ka uria langa mea langa fai ko e ka amilo loko e ko e fai mai sa mo la wa le fa kari mai sa mo e fai o fie at the end of the day e uma enga e le ai mangila ko fa maungianga o ka fa le nga inga la ko a o le fesidi o ke fesidi lo ma fo fa e we fai le avakua o ka fia pe we fai le poro kai o la por karame o ko si sila ngai ka kai o ko si sila le la avakua o fa kai kai o ko si sila ska mo fiu o la e fai me a por karame a fiu a wa ilo e fiu le ala fu e ko karango wale o ko sa o lo ko karango sa karango mo ai wale o ko yai le sa o lo ko ngai expose sai corruption na kele o ai sia le ngala o yai le me ala o ka fiu fiu la o ka fier kula fo ewe e fa apenga u male me oi so o kele o mai lo ala po le mea o la waru sa moa e faida mako case masi unga li sia le ma o waru ko o ke le mai loa pe o le afa ka ui ngai le loko ki nga o fa masingo inga ia kapungi ai por kalame because let me say this ele se power malo ele ai se power malo mai e kau ke le fa moe fo ile malo e apiu singa le ko inga power ise mea ele o ye ro la ko power because anything that have to do with the law, the Fa'amasingo is the supreme power. E pulea Fa'amasingo. Yes, whether we like it or not. But the case ngai le fia mai limong. But the case le mama e pulea Fa'amasingo. E fo se mea la ki e fo ka ko ma fo pe a o le malo fo i say do something leanga e pe fo ringa mai kau ke kau ngau fo e fa corrupt ko i mar fainga malo la ko e ta ko alu i mesa sa ai e fainga ka nga e alu i sa mo ngo alu pe a o loa o la ngo fo wai fa masingo ma le loko ki nga they are ready to throw me in the jail and throw away the key. They are prepared to shut down my porkalami. Yeah. Ora mea ngā wo ulungunga. Ai, at least o leka oko laku ofa.
they can pay for me to come to Samoa. I already told my team here, if they have to pay okay so kwa ia wa uka Samoa, I'm ready. Lua ok pa ula po. Ole fo ke ngi. Koe whakawingi sia ko pa ua ke rope lua ko ngai kau sanga ia ala ko Samoa mo ngofo. Ia male mas ka ko pokarami. Alfisidi o se su engale o se amio ko ngu melia. E kau ki ka ngofi e kau su e kula amio ko ngu rungo fainga o pokarami. Le hai o su enga o le amio ko ngu. Hit and run. O su enga o le amio ko ngu. O kupe ala ko ngu ulanga a yeisi. Mea ngai ka o su enga o le e whao ngā ai. O le makopi ko la au. O le whailoa. Ai ngā ruru e whainga mā lo ko ngu mea. Maybe tomorrow or aswakayo. Ya mā kou i Hawaii. E whafkai li ko kero le tunu. A le o whaiak. O ke loa o le ko akele e o iskeke yango ka amiro mai ai. Kasi uma le kala e o ikanga ka makukua e o i whaiwhi au e o uma. Au e ke alu. E o ingisi o lai whai ngā ruenga ko kongo le official whamasingonga i Samoa. O lai whafonga le nganga o le kua o ke le whakua se kala. Ai o mai mua mai. Ua uma fo inga lako fisoka i mai. Not yet. O le upunga. Whakua nganga. E whaisiwe wheu o le mea lai whakari mai mo i Samoa. Because e ngā o oe lava. Lai i li kaka iai. Karuai le kūleinga o le pāloka nke agi. Karuai le kūleinga. Ua kari kongu mai lea kungu. Ma ua le koe kari kongu winga ai. Ma le au HRPP. Kasi ala le mea lai whakari kari mai ai. E le kea umai ngā. E le o worrying i ko wā mea. One thing only. Ngā o ngā ngā chacho oi. Whai ma conditions. Ka pungi marau porkalame. Pe fian kausanga i kolo ai ke isia. E vai ko fo ran ko fo uso o fiu sikuka Samoa. Tamo le dile. Vai me o kupu ya king fai pupu. O kanga ka nga kau ka kala ile ami o kongu makau mo fai a nga pa ka mange yo mai kau ka kala mai. Wa e sea. Le fa pe o ruangia o fa sa. O fa sa o nga koe kau ka kala. E fa ai loangi meia. La vale fa so. Ma ko koe i le mo. So si fa ka mai ngai au su kala ki ho era nga ki ro mo mia fo ya pe. Kama vere macadamia pa tu aftai tele la pa ta to e fa so look out mo le te lo alo tai au se to so tai ya ulo ye New Zealand ya mo se te mile le yo na fa iloa fa lo tele to ilo le o le fa unga sa o le ya